खुरुमजरी इमेज पाउदम मियंग ताबिर ख्वाई पुनमकपु अहानबद खेत्रिमे मुनिंद्रोना तरामना ओक्चरी ngasiगी मरुओइबा पाउ स्टेट असिदा कोविड-19 लाइचन सियनखिबा मिगी मसिंग चामा कुनमाथोई सुख्रे कोविड-19 की मियाम पाउजिल पीबा अवेयरनेस रैली चतख्रे लोइनना आसाम दा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क साननबा यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरीना उरेप तमख्रे हौजिक ngasiगी मपुंग ओइबा पाउ मुक्पेजरी मणिपुर कोविड-19 मरम ओइरगा सियनखिबा मिगी मसिंग चामा कुनमाथोई सुख्रे हौखिबा पुंग कुनमरी असिदा मियोई मरी लेखिद्रे मियोई चनी मरिफु मरीना नौना पॉजिटिव ओइबा थेंगनारे मियोई चामनिफु तरुकना डिस्चार्ज तौखिदुन स्टेट असगी अपुनबा कन्फर्म केस लिसिंग तरा तरुक सुबना हुंफुलिथो यौरे रिकवर तौखिबगी मसिंगना लिसिंग तरानिथोई सुबना यांखै मापन्नी एक्टिव केस तना मियोई लिसिंग अहुम चानिपान मफुनिथोई लैदुना मणिपुर की रिकवरी रेट चादा हुमुद्रा मंगा दशमिक सुइनो तरेत लैरी ngasi लेखिद्रबा मियोई मरी अदु नुपा ngaktani मकोई चुरचानपुरदगी चही यांखैनिपान सुरबा थौबाल डिस्ट्रिक्टगी चही हुमुद्रा पन इम्फाल वेस्टगी चही हुमफुनिथोई अमदी इम्फाल ईस्टगी चही निफुमाथोई सुरबा मियोई अमममनी नौना पॉजिटिव ओइरबसिंग अदुगी मनुंगदा मियोई चनी हुमुद्रा तरेना जनरल पॉपुलेशन नि तरेना सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की पर्सनल नि मकोई रिम्स तरामाथोई जेनिम्स निफुमापन मदर्स केयर सिलमेट बिष्णुपुर अमदी एडवांस हॉस्पिटल दा मंगा क्रिस्टियन हॉस्पिटल नोने जिरीबाम सेनापति दा अममम इसेंट डायग्नोस्टिक्स दा अहुम थौबाल दा तरामाथोई सिजा हॉस्पिटल दा तरा कांगपोकपी दा तरेत चुरचानपुर दा मापन टेनोपल दा तरुक इम्फाल वेस्ट दा यांखै निपान इम्फाल हॉस्पिटल दा कुंथ्रा मरी इम्फाल ईस्ट अमदी राज मेडिसिटी दा तरानिथोई कक्चिंग दा तरा मरी बाबिना डायग्नोस्टिक्स दा कुनमरी पॉजिटिव ओइबा थेनखिबनी जनरल पॉपुलेशन की मियोई चनी हुमुद्रा तरेत की मनुंगदा मरीना मपानदगी हलकपनी चनी हुमुद्रा हुमदोइना लोकल ngaktani मकोई पुनमक कोविड केयर फैसिलिटी फंगनबगा लोइनना मेडिकल प्रिकॉशनरी मेजर्स सिंग लखटले हाइना मणिपुर लेंगा की कोविड-19 कंट्रोल रूम दगी थादोरप पाउना हाइरी कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट तसु लाइचक असि संदोरक लेप्ट्री ngasisu district asigi tribal history leitaba general population gi mioi ahum nauna covid-19 positive oiba thenare mioi ahum asiga tharaga kaksing district ki apunba covid-19 confirm case masing samri humdra mari sukre mioi ani na ngasi discharge tauki haina ngasi nungthil pung ani phawda leikiba kaksing district covid-19 update report palle report asina makha taribadi district asida laichak asina maram oirga mioi ani siankre कोविड केयर सेंटर कक्चिंग ngasi फाउबदा मियोई चनी मरफुद्रा एमिट तौरबदा मियोई चनी तरा तरुक डिस्चार्ज तौख्रे हौजिक पेशेंट निफु हुमदोई सेंटर असिदा लेदुना लायंग लई पेशेंट कुंथ्रा माथोइना अतोपा कोविड केयर सेंटर सिंगदा थमख्रे कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट की अपुनबा मियोई लिसिंग मंगा चहुम कुंथ्रा हुमदोई की सैंपल लौदुना टेस्ट तौनबा थाबदा मियोई लिसिंग मंगा चहुम कुंतरेट की रिजल्ट लाकले तरुकिना लाकदब वाली हाइरी ngasi chief minister की cabinet conference hall da chief minister N Biren chair loduna ahanba oina education amadi water resource ki oiba project singa mari lainana dashboard hawdokre department ani asigi dashboard hawdokpagi thoromda commissioner water resources amadi minor irrigation Jacinta Lazarus na hairiba dashboard asi maramda chief minister masung atai official singda sugaina paudam ki Thoromaduda Water Resources Minister Letpau Haukip, Deputy Speaker K. Robindro, Advisor to CM Health Dr. Sapam Ranjan, Deputy Chairman State Planning Board L. Ramesor, Manipur Building and Under Construction Worker Welfare Board Chairman Haikam Dingo,
चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर राजेश कुमार एडिशनल चीफ सेक्रेटरी MH खान इम्फाल वेस्ट इम्फाल ईस्ट DC डिपार्टमेंट असिगी ऑफिशियल सिंह सरुक याखी कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट पुलिस की सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस विक्टोरिया येंखों की मिजेंग मखादा कक्चिंग पुलिस स्टेशन की एडिशनल SP रोमेंद्रोन सोरा की सोशल वर्कर सिंह पुन खोसमनदुना COVID-19 दगी ngakthoknaba leingakna piriba chana kanglon sing miyamna niyom chumna sinanaba paujel piba rally amangasi sorada chatkhre nongma COVID-19 positive oy mi masing hengalakpa amadi sibagi chang wangkalakpak asina maram warga miyamna hena cheksinbagi tangai fadaba leire haiba wakhallonda banner amadi loudspeaker sinaduna aikhoi khuding makna COVID-19 ngakthoknabagi damak leingakna piba khuttoina hamdokpa sanitizer sizinaba mask upa amadi social distance thamba chana kanglon sing ngakna chatminasi haiba paujel pikhi public campaign जन आंदोलन फॉर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हाइबसिदा चथरलिबा अवेयरनेस रैली की मखा चथरप ओइनंगासिसु इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना SDO PRT अमदी बासिकोंग PHC की हेल्थ वर्कर्स सिंग कुसमनरगा रैली चथरे रैली अदु कॉमन मंगजिल लंबीदगी हौरगा औक्रम चुथेक बासिकोंग बाजार फावरगा चलब मतुंग बासिकोंग PHC दा लमथुंगफम ओइखी खोंगचद अदुदा मियामना मास्क उपिनबा सोशल डिस्टेंस थंबिनबा खंगनबगा लोनना SOP थुगाइबा सिंग चेराक पिगिनी हाइबगी मतंगदसु मियामदा खंगनखी मोरे कैथेल एरिया दा फेस मास्क उपतना गाड़ी थोरकपा मियोई सिंग फादुना फाइन थेनबगी थबक लेप्तना मोरे पुलिस अमदी कमांडो की टीम सिंगना चथरी Garangsu More Kathil area da face marks uptana gari thorokpa mioi sing phaduna fine oina punna lupa lising aniga chatuk thian kre More police ki OC Dilip Kumar nasu More Kathil area da pochai leiba lakpa amadi pochai yoliba mioi singna marks upinaba amadi social distancing ngakna chatpinaba section wafam kayasu lokthokre ngasi district health society Jiribam Sinduna Jiribam district ki Hillghat community hall da mental health for all greater investment greater access haiba theme da world mental health day pangthokre tharomasida Okendro Singa chief medical officer Jiribam Dr Olivia medical officer community health center Jiribam RK Buso DPM Jiribam amadi M Premchandra Singa Vice President Ajukana President members sing oina dais da famki ngasi pangthok kiba thorom asigi matangda doctor singna thorom asi kari gi pangthok libano haibagi chombu wafam kaya phongdokki loinanath malem gi thakta world mental health thorom pangthok libasi yamna maru oiba amani haiduna thorom asi pangthok pani masi gyan loksing leirabadi miyoibagi hakchang tinjang kayang daba ama oiba ngammi haiba wafam kaya phongdoknaki Tharomaduda Jiribam ki Asa Singh amasung tungan ba mioi kayasu saru yaki Lagliba November tang tareta pangthok kadoriba lilong masung wangjing tenta kendra gi by election gi mirep che pisin bagi matam nga silosin kebaga loinana kendra ani asi da puna mirep nipal na nomination file tawkre ngasi mirep che pisin kebagi aroiba numita mirep che pisin keba mirep singdi lilong kendra gi independent mirep Y Antas Khan, M.A. Jabar Khan, Wangmayum Resma, Amasung INC Mirep Azizur Haq Khani Aduga, Wangjing Tentha Kendragi BJP Mirep Paunam Brojeni. Ngarang Mirep Che Pisin Kibasing Adudi, Wangjing Tentha Kendragi INC Mirep Oigadurba M. Hemanta, Kendra Sigi Independent Mirep Sarangtem Manaubi Allies Khairan Thaba Aduga Lilong Kendragi Independent Candidate Muhammad Abdul Nasirni. By election Sigi Scrutiny October Kurma 20 aduga mirep che lokthokpagi aroiba numitna October kulhumdoini lakadaba maraki mikhal asiga mari lenana Election Commission of India na pirakpa pauktak amagi matung ina enforcement team Thobal district excise nangas nisagi mayokta chatharakpa drive ama oina local marketer lupa lising taramat hoiromgi oigadaba yungong liter chamarom ngasi ayuk pagatpa ngamkre Pagal laba yungong sing asi Commissioner Excise da fine thiel laba matung
mangankragani haina district enforcement team gi nodal officer inspector S Nilakumar na phongdorakli loinana drive asi mikhal loidri phawba chathakigani hairi lakadoribai assembly constituency mangagi maraki mikhalda mai paknabagi damakta ngasi saitu wangoi lilong assembly constituency singda MPCC Media Coordination Committee ki Chairman MLA Megha Chandra amadi Congress candidate kaloinana Media Interaction Program pangthokre maraki mikhal asida Saitu Assembly Constituency oina Congress mirep oina Dr. Lamtin Thang Haukip mahaki lambada BJP mirep oina Ngamthang Haukip Wangoi Assembly Constituency ki oina Congress mirep oina Hana BJP Manipur Pradesh ki Vice President Oiramba Salam Joy Mahaki Lambada BJP oina Congress MLA dagi resign taukraba oinam lukhoina maraki mikhal asi thenagadori ngasigi media interaction program adu da MPCC ki media coordination committee chairman MLA Megha Chandra phongdor laduna BJP mirep oinam lukhoina election code of conduct violate taukhibadu election commission of India na kari action lokhat pigadori haina phongdok pagalonina mahangna makha taraduna Paliba lengak asi policy program yaugdaba lengak amaga pangkhak oire government asi constitution of India bu respect tauribara haiba wahang kaya hanglakli भारत की संविधान करी नो खंगद्रबा श्री लुखोय कांग्रेस ने वोट करे भारत की संविधान खंगद्रे मंगकता भारत की संविधान की 13 शेड्यूल की फारसी तौगदबगी यानना लेरबदुदैदा अरेंब साधना मसे रिजाइन तौबगाय वांगोय असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन लेरिबा प्रजा पुनमकना खंबिगदबदी महाकी मथक्ता केसे डबल बेंच की हियरिंग से चथरग लेली Chandel District Animal Farm Welfare Union na tanba Charter of Demand Sing Veterinary Department ki makok thomba official singa lakliba December tang 15 phawbagi manungda pirgani haiduna assurance pibiduna yanakre maramaduna department asigi official singbu thajaba amadi ikai khumnaba utpa oina thasigi tang 13 ta Imphal More lambi ban tawni torambadu matam kaktanai thokle amadi tokle haina Chandel District Animal Farmers Welfare Union Liwat Changningi President Thador Patcherol Aman Hairi Tenopal District ki Machi Block Talaiba Langol Pik Banak Talaiba Kulvina da Manipur International University Everest Tuilim Campus Semgat Naba Foundation Stone Hokiba Tang Tarat Tareta Manipur Legislative Assembly Speaker Y Khem Chan Yungkre Foundation Stone Jungbagi Thormadu da Tenopal 42 Tenopal STG MLA D Korung Thang Manipur International University MIU official sing lighting Minau amadi Koijam Kulgi Kunja Singh Saruyaki Kulvina the Sangat Kadoriba campus asi MIU gi campus sing Sangat Nabagi Tabaki Manung Chana Packet pa Hanba Fail ni Hairi Paugi Marak Tatna Atenba break ama COVID-19 miyoy amadagi amada yamna laina sandokanba laina laichat amani laichat asibu sandoroktanaba amadi manghankhibada ekhoi isai sagi chawraba thodang lai laingang na piriba SOP isai sagi imong manung pareng lekai da su ngakna chasi pareng da lekai da yariba makhai miyam punbagi thabak thabam sing tawbiganu COVID-19 laichat asidagi ngakthoknaba vaccine puthoktribani Seksinba haibasina COVID-19 laichat layong asidagi ngakthoknaba amasung manghankinabagi khwaidai faba upaini Singbiu khud sa toina sengna hamdokpiba mask sizinaba social distancing ngakpa miyam punbagi thabak sing tawbidabaga loinana aikhoi khuding wakhal taminaduna COVID-19 laina laichat asibu manghankinaba hotnaminarasi break ki matungda makha taba pau amuk pizari Hairok Higher Secondary School gi new building ngasi phawba sangaba ngamdringai asida school asigi all building gi block khara sidok laga mathong maram khangdana lanai miui singna sayen ngayan nabagi thawong ama chatharliba asi Democratic Youth Front DYF Hairok Kendrana yamna kan yaningdaba phungdorkli DYF ki members singna ngasi paumi singaloina school asida yengsilaba matung DYF ki joint secretary Laisram Kisanna haikibada
गवर्नमेंट की स्कूल हाइबसी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी नी मसी सिदोक तारबसु गवर्नमेंट की ऑर्डर अमगी मतुंग इना सिदोक कदबनी हायरदुना सिदोक पगी पोलम सिंह असिसु गवर्नमेंट मियाम की कानन गदबा मवोंगदा सिजनगदबनी नत्रगन ऑक्शन तौदुना पिथोक कदबनी हाइकी DYF की मेंबर सिंह स्कूल असि प्रिंसिपल द पाव फाउनदुना वारी सानबा मतमददी गवर्नमेंट की मखादा लेरिब स्कूल असि सिदोकलो हाइबगी अयाबा अमत लेंगाकी मैकेदगी पिरक लेत्री हाइरी लमदम असिदा मसिगुम थौंग असि मसिना अहान बनते गवर्नमेंट की पब्लिक प्रॉपर्टी कया लेंगाकी अयाबा यावदना लनाई मियोई खरना सिदोकनिंबा मतमदा सिदोकपा लेरमलिबा पोचै सिंह लौसिनबा अमदी पिथोकनिंबा मिदा हेक्ता पिथोकपगी थौंग असि लिसांग सिना चथदुना लागली हायरदुना एजुकेशन मिनिस्टर न था अहुमदा अवोनबा पुरकनी हाइबदु मसीरा हाइन हंगलदुना अवोनबा लाकपसु ngaijari amadi hiramasiga mari lainana education minister amadi laingak sibulu chingliba ikai khumnajariba chief minister na miyeng changbinaba DYF na appeal tawrakli sidokriba atuk saro masak matum singasi mafam marang khangandaba sayen ngayenda kanai miyoi khrana jena thokiba sidana tana hiroki mafam kaya dosu hana leram laba hana sagatlam laba si hoji hoji si nariba kaya amusu sidokraba masang matum mayamusu mafam marang khangandaba hariba thongsing asi democratic youth federation na yam kana yaningdaba phongdokseri हौकिबा था सिगी तांग तरानिपान द इंडो म्यांमार एशियन हाईवे 1 अफेक्टेड कमिटी की चेयरमैन हाइजबा थांगखोलाम तौथाम की वाफम अदु मोरे ICP बाईपास रोड स्ट्रक्चर एंड लैंड कमिटी की चेयरमैन होलपाउ बाइटिना यानिंगदबा फोंदोरकली वाफम असि ngasi मोरे ICP बाईपास रोड स्ट्रक्चर एंड लैंड कमिटी की मिफम अमदा फोंदोखिबनी मांगना मखा तारदुना कनागुंबा कमिटी अमतगलुप असिगा मरी लेनदे इंडो म्यांमार एशियन हाईवे 1 अफेक्टेड कमिटी ना तोंगानबा प्लेटफॉर्म अमनी अदुगा मोरे ICP बाईपास रोड स्ट्रक्चर एंड लैंड कमिटी ना तोंगानबा प्लेटफॉर्म अमनी हाइरबा मोरे ICP बाईपास रोड स्ट्रक्चर एंड लैंड कमिटी असि कनागुंबा लुप अमतग मरी लेनदे हाइना फोंदोरकली कमिटी असिना तालिबा डिमांड लम अमदी युमगी कंपेंसेशन सरकारना पिथोक्त्रिबा फावबा खोंफम अमता हंदोकलोय हाइनासु मखा तारे लोइनना नो कंपेंसेशन नो इविक्शन अमदी इंग्लिश नि तानिपान की सर्वे पुथो उ हाइबा पेंदब खोलाव कयासु लाउखी लेपाक असि अहानबा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आसाम दा साननबा यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी नंगसी उरेप उयुंग तमख्रे तोरमदुदा आसाम चीफ मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जनरल रिटायर्ड VK सिंह अमदी आसाम की मिनिस्टर कयान सरुक याखी मिनिस्टर गडकरी हाइकिबदा आसाम की चौकट थौरांगी दमक थबक असि लौखटपनी लॉजिस्टिक पार्क असना मियोय कयादा थबक पीरगनी डोनर मिनिस्टर नसु थौरम अदुदा हाइकिबदा हौकिबा चही तरुक असिदा नॉर्थ ईस्ट लंबी यामना फगटले लुपा कोटी चात्रेत चंगना बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट सागदोरिबा पार्क असि एयर रोड रेल अमसुंग वाटरवेज की खुदों चाबा लहिनगदौरी मियोई लाख कुनलोम थबक पीगनी हाइरी इंडिया दा कोविड-19 लाइचतगी फक्किबगी चांग चादा मरफुनिपान दशमिक तरुक अहुम यौरे कन्फर्म केस की मसिंगसु हंथरे हौकिबा पुंग कुनमरी मनुंगदा अनौबा केस लिसिंग निफु तरुक चातरे मरफुद्रा खक लाखी एक्टिव केस की मसिंगसु हंथरकली चादा तरागी मखादा लेरे मसीगी मतंगदा हेल्थ मिनिस्ट्री ना हाइकिबदा सेंटर ना पीबा गाइडलाइंस अदु स्टेट लोकल सिंगना मतेंग पांगदुना थबक चंगचिन मिनबदगी नि लेपाक सिदा लेरिबा केस एक्टिव केस की मसिंग लाख 8,50,000 यौगुदरे कोविड-19 लाइचतगी मियोई लाख 63 हेना फखरे हाइरी लेबाक चाम मरिफु मरीना कोवैक्स फंगबगी खुदों चाबा लेरगनी हाइना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस न हाइख्रे जेनेवादा मान फोंदोखिबदा इनाक खुनबा अमदी लाइरबा लेपाक सिंगदा कानबसी फंगनगनी मदुगिदमक सेंथंग पीनबा पांदम थमली हाइकी डायरेक्टर जनरल नमखा तान हाइकिबदा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दा निंगथमथा चंगलकलबनिना कोविड की केस असि हानदगी हेना हेंगललगनी मरुओइना यूरोप अमसुंग नॉर्थ अमेरिका दा हेना सोहनगनी मरमसिना गवर्नमेंट पुनमकना
मीगी थवाई कननब ngमलिब मखै थबक लखटकदबनी एक्टिव केस थिदोकलगा तौब याब थबक पुनमक लखटकदबनी अमदी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पीबा गाइडलाइन सिंग इनगदबनी हाइकी थासगी हौखिबा तांग मापनदगी टीम 39 सरुक यादुना पांगथोरखिबा फर्स्ट सिक्किम फुटबॉल टूर्नामेंट ngasi ngambom लिटोल सिक्किम विलेज प्लेग्राउंड लोसिनख्रे ngasi aroiba numita ngamthang guite chairman HTC unit 8 LS Saikhojang Baite secretary KCA Tenopal district Tintang Hauki president KSO More block Patro Com chief of Khudengthabi village Ngamkolun Kipgain secretary KCA More block number oiba miwising oiki tournament asigi ngasi aroiba numita Dipu FC amadi More 11 team anina sanabada Dipu FC na goal ahum aduga More 11 goal amat chanaduna Dipu FC na thoikre Haujik aroibada maroiba pau amuk hana pizari State asida COVID-19 election sian kiba migi masing chama kunma thoi sukre COVID-19 gi miyam de paujil fever awareness rally chatkre Loinana Assam da multi model logistic park sananaba Union Road Transport and Highways Minister Nitin Gadkari na urep tamkre ngasigi damakta di image paudam pijaba matang silusinjari miyam amuk hanna khurumjari